Welcome to Smart Nation Pro. On this channel, you will learn the English language for beginners. And it will also include fixing phones, computers, cars and more updated information and facts. Please subscribe to our channel. سلام زخبركم تخاتاتل سمارت نيشن برو كما يقنيكم نحجم بار نايد حلفة تمرتنا مغطلتا بزعبا present continuous tense يكون دونجينا بمقرامنا جن أقادمنا يقريتان حتى سلازي نابت مدب كبلوكم. Alright, so أبدا حلفة بزعبا present simple tense رينانينا I mean generally بزعبا present tense ينا نردلنا so أبدا حلفة present simple tense رينا حجي خاناوتو مغطلتا present continuous tense رينا سلازي كما يمثل معاس نتقاملو كومون معاسنا دين نتقاملو كنرينا. Alright, we use the present continuous tense to talk about activities at the moment of speaking. Alright, so بزعبا حجي now نسخاق تزارب كاللخا زقاتم دولو نقر كتزارب كاللخا مالتيو شوينا نتقاملو بزعبا حجي دقاتم دولو نقر كتزارب كاللخا نامنت example نرى I am just leaving work I will be home in an hour. Alright, so حجي كابس راح يبقى لخو دحري ساعات جزا كمتي أو جزا لخو مالتي so حدا سب I am just leaving work انتي لكا انتي مالتي كابس راح نابنت أب أوفيس انتدا خوينو تسرح أوفيس يعطسو له and then يواتسع له مالتي. Alright, second example نرى please be quiet the children are sleeping. Alright, حجي تطبل تنقلعو دك إسوما له سلازي بزعبا تنقلعو أمتالو in the process of sleeping مالتي نسوم أمناي دكاس process يمدلو مسرح مالتي دك إسوما له and he's talking about them مالتي. Now حجي دقاتم دولو نقري بالصفحة حق نقاتلنا كرينا نقتل إذي some examples نذي present continuous دقلت مالتي حجي إزيهم كلهم events حجي دقاتم دولو يم نابنت I am working سرح اللخو you are playing تعات اللخا he's talking يزارب الله she is leaving تنبر الله it is eating تبلع الله or يبلع الله I mean أبدا حالف نجيروكم يرى it refers to an animal or non-living thing إلوكم يرى نحدا ننجراتن كمون إنسسا يو refer قبل or نعم كتزارب كتقلت كلا خيخا eat تتكام مالتيو هجي eating انتيلنا it's eating تيلنا سي something دبلع انتو خوينسي ده هو تاوي أيكونا نجرات كولعو سيتي أيكول يمسو انتا يكون دخل مالتي إنسسا يو مالتي or كلبي ويدما دمو بزعبا دمو ويكلبي نزارب علنا مالتي. Alright, we are watching they are sleeping نعزب علنا ديك إسوم الله so زوم events كم دولكم حجي زقاتهم دلو يوم مالتي. Alright, positive negative and questions ويكا كمي مالت ناتهم form كمي يمسلو كنرينا so positive مالت إذا مالن تايو كنقلس كلنا حدا نقر مالتي or بزعبا حدا سوي دخونا دقاتم دولو نقر كمزي خونا له خمس تقبر الله كمزي قبر الله اندالنا كنقلت كلنا انتقامو له مالتي positive نبلو. Alright, so first انتاي متس يبلنا له subject مالت اتي بعال بيت اتي فتسا مأكال مالتي بويخا تجمر كل جزيك تزارب كلها إذا مالت نمن دفتسمي نتي verb مالتي نامنت اب sentence writing تدا بزعبا مصحف تدا تزارب اللخا نتي يتصحف دي زولو or تصحف دي عزلا زغبرو زولو نعز فتسم دول أكال من يقدم يخا قدمي زمت so نسو انتاي بحال subject يبحال مالتي plus am is are مالتي إذيهم كا to be verbs يبحالو plus verb ing net verb ing توسخلو مالتي because we are talking about now مالتي. Example نرى she is writing to her grandma now. Alright, so نعبايا حجي تتصحف الله نسا إذا حجي شي انتا يخونا له مالتي subject يخونا له is كا أبزي كستا يخونا له to be verbs يخونا له and right verb plus ing مالتي native verb ing وشكادما تقول مالتي it depends on مالتي نامنت أبزي انتا يكلوكم ديل نامنت replace كنقولوا من خلينا كال pronouns اندا أتنا مالت نامنت am بزعبا am انتا دا أخوينا نامنت am I ترايخ أختول تخيل so I am writing to my grandma now. Alright, أبزي انتا يالو خطستوعلو لكم ازي possessive pronoun وي كندسم يبهال تقولنا مالتي نايواننت نايواننت كندسم depends on the subject مالتي نامنت I انتا يلا my اخبل دخل أبزي. Alright, I am writing to my grandma now. If we are talking about a boy we can say he. Alright, he is writing to his grandma now نبل مالتي because هي انتو خوينو هر كتب لا يتخلني خاد ناي وانت كنسم ناي هي انتايو
his ማለት እዩ and are ka the same ማለት እዩ alright so are ኣብዚ ኸ እንታይ እዩ I mean in plural form ኢና ንጥቀመሉ are ኣብ ናይ ብዙሓት ማለት እዩ ንኣብነት you are you ሕጂ refers to ብዙሓት and ንሓደ ሰብ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ንስኻ ትብሎ and ንብዙሓት እውን ትጥቀመሉ you ኢኻ ትጥቀም so are ኢኻ ትብል ማለት እዩ and then we ኣሎ and then they ማለት እዩ they are or we are ማለት እዩ ኢልካ ትጥቀመሉ alright next ንረ negative ማለት እዩ ብኔጋቲቭ ወይ ድማ subject ቅድም ይመጽእ the same way ማለት እዩ subject and then እንታይ ኢልና እዚ to be verbs plus not ሽዑ ኣብዚ ይመጽእ ማለት ምክንያቱ ኔጌቲቭ እዚ በንጻሩ ናይዚ ፖዚቲቭ ይድኾን ደሎ በንጻሩ ማለት ኣብዚ እንዳ ድገበሮቶ ኹን ዛረብ ከልና ኣብዚ ኸ ደይገበሮቶ ኢና ንዛረብ alright so not ኣብዚ ኣቱ plus verb ing ማለት እዩ alright እዚ ኣብ ሓለፉን ሪና ነርና is not እሕትሮተ ቃልናቱ isn't you are not ka aren't ማለት so you can use either way alright ትዛረብ ከለኻ ንስኻ ደለኻ ካብዚኦም ደስ ዝበለካ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ you can say isn't or is not ወይ ድማ aren't are not they are all the same ማለት እዩ alright sentence ኣብዚ ኣላ ሓንቲ example ንረ she isn't writing to her grandma now alright ኣብዚ እንታይ ኢልና ነርና ትጽሕፈላ ኣላ ሕጂ ኢልና ምሽ ኣብዚ ኸ ንዓበያ ኣይትጽሕፈላን እያ ደላ so she isn't after to be verbs እንታይ ይመጽእ ማለት እዩ not ይመጽእ or n apostrophe t ጌርካ ተሕጽራ ትኽእል ማለት እዩ she isn't writing to her grandma now alright question መልክዕ ኻ ንረ question ka ኣብዚ ይጋላበት ኣብዚ almost the same way ኻ ትጥቀም ኣብዚ ኣጥራይ ታ not ታኣቱ ማለት እዩ between to be verbs and verb ing ማለት እዩ ኣብዚ ግን ይጋላበት ማለት እዩ subject ብድሕሪ to be verb ይመጽእ so ኣብዚ she is writing ተልካ ኣብዚ ኻ is she ኢልካ ኻ እዚ isn't shin ይጋላበት ኣሎ ማለት እዩ so is she writing to her grandma now alright ናብ ዓባያ ንዓባያ ትጽሕፈላ ዲያ ዘላ ትብላለኻ ማለት እዩ or if it's a boy you can say is he writing to his grandma now alright so ኣብዚ ኣብ ሕቶ ክኾን ከሎ ነስተውዕሎ ኣለና ይጋላበት እዩ ማለት እዩ first to be verb ይመጽእ and then subject and then verb ing ማለት እዩ alright ብዝሰፍሐ ብኤግዛምፕል ጌርና ክንሪአና so ንቐጽል ኣብዚ ኣለኹም ማለት እዩ ብፖዚቲቭ or affirmative ወይ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ትድገልጽ ገላጽ ማለት እዩ ኣብዚ ኻ ኔጋቲቭ ኮይኑ ደይገብሮ ደሎ በንጻሩ ማለት ናይዚ ድኾን ደሎ and then vocation ka ማለት እዩ በዚ ዝጠቐስናዮ ፎርም ጌርና ክንጥቀመሉ እቲ sentence ክንሰርሖ ከለና ማለት እዩ alright so ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣለና ኣብነት I am reading እንተይሉ ኣብዚ ኻ እንታይ ትብል I am not reading and then am I reading alright የንብብ ኣለኹ ኣይንብብን እየ ዘለኹ የንብብ ድየ ዘለኹ ሕቶ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ and the rest the same ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ኻ he is drinking she is drinking it is drinking alright he isn't drinking she isn't drinking it isn't drinking they're all the same ማለት እዩ ኣብዚ እዚኦም he she it is ዲዮም ድወስዱ singular form ማለት እዩ alright እዚ ቀሲልኩም ወላ ቪዲዮ ፖዝ ጌርኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም and practice ገርዎ ማለት እዩ نقصد سلازي ناب usage مش متى بأربعة ways كنت كملوا نخل زي first usage نريد لنا to talk about things which are happening at the moment of speaking زي أقدمنا كنزارو لطس أنحنا مالت إذا now to first usage so don't go out it's raining outside now until كأنتي مالتيو حجي ما يحرم سلودو لو يزنب سلودو لو دقة أي توصى warn to go برا لخمالتي كيوت ما يحرم الله إنسان تبلا لخمالتي so is the raining the maashe gat malo now malati alright now to second usage nira to talk about things which happen again and again or a complaint lelo is malet debezh gize maashina ntqomlu kamzi kissi ጥርዓን or merere gele ክህልወና ከሎ ማለት ብዛዕባ ሓደ ነገር so ይሉ ቀጻሊ የጋጥም ግን በቃ ብዛዕቡ አማይር ካዲኻ or something ክትነገር ተደሊኻ ማለት ትጥቀመሉ ናምነት ንረ he is always talking in class alright ኣብ ክላስ ኩሉ ግዜ ይዛረብ ትብላለኻ ማለት እዩ alright third usage to talk about things which are planned or arranged in the near future ኣብ ሓለፉን ቁርብ ትንክፋ ቢሊዮኔር so the present continuous tense ተጠቅምካ ብዛዕባ መጻውን ክትዛረብ ትኽእል ማለት እዩ alright ግን ነዊሕ ስታይ ዳዓለመ ደይኮነ just in short period of time ማለት እዩ ናብነት I am leaving for London tomorrow alright so ናብ ለንደን ጽባህ ክኸይድ ትብላለኻ ማለት እዩ ስለዚህ ብዛዕባ ጽባህ እንዳተዛረበ ግን እንታይ ጥቀም ማለት instead of I will or something you can say
I am leaving for London tomorrow ማለት ነው احنا بلندن كخيدي. Alright, now to further usage المانتاي to talk about things which are changing or developing. Alright, أب معبالة ويدما أب لو تدولو نجارة. Alright, جن أبزي جزيزي مالتي أبتن سخاد اللخايو جزيات وقتي or year مالتي دقات دولو. So ببقرب أب معبالة زولو نجارات or أب لو تدولو نجارات تزارب تخين كاونت تكملو. نابنت shopping online is growing in popularity nowadays. Alright, أبزي جزيزي أدقي ناي online مالتي تفلات نوتو أب تفلات نوتوس يعبلو تبلا الله خمال نات هو نت أو تفلات ناس أبزق زيزي يعبلو ناي أدقي online مالتي. Alright, example إزي بصفيح قالو تبغيرو كرد عن ناي مالتي نوصل. Alright, إزي بنيجاتيف ويتي عن تويد بالناي مالتي we make negatives by putting not or an apostrophe t إزي مالت إحصراته على ناتو مخاني after is our attempt to be verbs دبلنا مالتي. So more examples أبزلو رأيوم كاشيلكم مالتي. نابنت I am not reading the book and ببني دلخو you aren't listening or you are not listening. Alright, so in two ways مالت or aren't حتيركا ويدما are not كتبل تخيل مالتي either way تتقيمكا كتقلصو تخيل مالتي. So زي كاشيلكم أنبوبو كتسلينا. Alright, زيم كا the same مالتي we make questions by putting is or are in front of the subject. زون قدمنا إلنا يتنحنا مالتي زي كدمي اتي بعال بيت دولو to be verbs ايتينا هنا كل جزء حطو نفتر مالتي at sentence. Alright, نابنت are you listening سمع دي خاد اللخا are they coming to your party نابتنات كا party قبجا or دقس كموت اليوم or something تحت اللخا مالتي future كونخل or now مالتي when is she going home مع شاقة زاقت كيد what am I doing here تايقبر اللخ أبزي and so on دابلكا تغتصل مالتي. أبزخا future plans or arrangements مالتي زاقم تعانتو يدولنا مالتي ان تواع أبسو من أورحي قال كوني خيل نوح أيكوننجن ناي future تزارب كاللخا تتقومول مالتي. example نرى Mary is going to a new school next term. Alright, دغتصل semester نابكال بيتمرتي كتكيديا مالتي. what are you doing next week دمت سوم تاخد قبريخا or دغتصل سوم تايك قبريخا تولع لخا مالتي. I am meeting my boyfriend tonight لو مشت نعركي or أفكاري كروخبي تولع لها مالتي. Alright, so I am meet instead of will or going to or something like that you can use just ing. Alright, I am meeting تبل تخل مالتي or are they visiting you next winter دمت حاجاي كوتش خاديوم تبل لها مالتي. Alright, the rest of the examples ون كاشيلكم رأيوه ناب دوتل نحلف. Alright, to talk about things which happen again and again. Alright, it's a complaint دبلنا مالتي. Alright, إذا something constantly دقاتم جن إنشالله كم مرة نجاريو تسمع له كم زي جورو كم زنديوم قال ملا تبل كلها مالتي. Alright, example نرابزي دسو and highlight are always arguing. So دسون highlighten كل جزء انتايم يكراخرو يكاتعو قال مالتي. لذي كل جزء خمس كراخرو خمس كاتعو تقال سون كاتايتول دسو and highlight are always arguing. كم زي مرة نجاري سيلكا كم زي ستايت زارب مالتي. And then Freya and Teddy are always fighting. Alright, Freya Teddy كل جزء هم زباسو. And then she's constantly complaining about her sister. زعبا حفتا كل جزء مسمارة رتيا. Her mother is forever misplacing her keys. Alright, مفاتحة كل جزء أبدي بوتو تقمطو عدي أمالتي نبلا لنا. And then to describe an action that's going on during this period of time. كم تعنتوي أغدي مدول كمالتي. نابنا. The children are growing up quickly. Alright, نقولوا قلتفهم يقبز الله. So نسوم أمناي مقباز درجة ألو مالتي. Alright, the climate is changing rapidly. كلمة بولتفسي يلواوت ألو يغير ألو مالتي. Your English is improving تلكها. English كا يمحيش ألو تولى لها مالتي. And then today most people are using text message instead of the phone. Alright, أبكن دي phone تكم I mean مدوال مالتي. Text message SMS يكون and so on يتكم مالتي. نولع لنا. جن today نولع لنا اتادل لها معال تدي كونس I mean بحفش عبد اللهم زبان and so on تولك لها مالتي.
ኣብ መወዳእታ እዚኦም when not to use present continuous tense ድብሎ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ኣሉ words እዚኦም እዞም words ኣብ ዘለዉ ንሪኦም ዘለና ማለት stage verbs ንብሎም እዚኦም ኣብ present continuous ብ-ing ክንጥቀመሎም ዘይንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ communication ኢለ ፈልዮም ኣለኹ ንኣብነት ከም agree, promise, surprise ከምኡውን ናይ feelings ከም ስምዒታት ዝስማዓካ ነገር like, love, hate and so on ማለት እዩ ብsenses እዚኦም ብጠርኒፈ በብናቶም ኣብዛ next ክንሪኣ ኢና ኣስፊሮም ኣለኹ ክትሪእዎም ኢኹም and then example ንርአ I understand you ትብል ትኽእል ኢኻ ኣይኮነን but you can't say I am understanding you alright a present continuous tense I am not understanding you ደይኮንካ instead እንታይ ትብል I understand you ጥራይ ኢኻ ትብል ing ኣይተእትወሩን ኢኻ this cake tastes wonderful alright not this cake is tasting wonderful is a cake ብጣዕሚ ገለ ዓይነት ይጥዕም ጣዕሙ ገለ ኢኻ ትብል እምበር ይጥዕም ኣሎ ከምዚ ይምቅር ኣሎ ኣይትብልን ኢኻ ማለት እዩ it's the same way like in ትግርኛ እውን I think ንጥቀመሉ ኢና ህምድላይና ግን ኣብ present continuous tense ኣብ English ንጥቀመሉ alright ኣብዚ ኣሎ ማለት እዩ በብክስታይን ፈልዮም ኣለኹ እዚኦም verbs ናይ thinking and feeling ማለት እዩ like I am hating you ደይኮነ I hate you ኢኻ ትብል or I am knowing you I know you alright so like this ማለት እዩ እዞም words ራእይዎም እዚኦም ደይንጥቀመሎም ማለት እዩ ብ-ing እና ብ-ing form like for example agree I agree with you I am agreeing with you ደይኮንካ ትብል I agree with you ማለት እዩ so እዞም words ራእይዎም ቀሲልኩም ኣብ ing የቲና ኣብ present continuous tense ኣይንጥቀመሎም ኢና ማለት እዩ so እዚ ደሓለፈ ኩሉ examples ዝድራኣናዮ ማለት እዩ እንዳረኣኹም በብሓደ ቪድዮ ላ ፖዝ እንዳገበርኩም ፕራክቲስ ግበሩ ማለት እዩ እምበርከስ ናይ ሎሚ መደብና ንዝተኸታተልኩሞ ይመስል ተማሂርኩምን ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም